turi ku cyumweru itariki ni 24 z'ukwezi kwa kabiri 2025. hanyuma tugarutse hano ngo tubagezeho amakuru y'ibintu biri kuvugirwa hano ku isi hose, by'umwihariko ibireba aka karere duherereyemo. Reka uyu munsi mbavana aho ngaho muri mbageze mu Burundi, mbagarure nanone mbanyuze i Kongo, turebe uko biramutse nuko byifashe. Tugiye kwibanda ku itangazo ambasade ya Amerika mu Burundi iramutse ishyira hanze rireba buri muntu wese utuye u Burundi, u Rwanda, Kongo, Tanzania, nibura nk'umuryango wa East African Community wose, ariko by'umwihariko twibanze ku gihugu cy'u Rwanda, u Burundi ndetse na Kongo, dore ko ari byo mubiri muri kano karere biri kurebwa n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Intambara iri kuberayo ubu noneho yahinduye isura ku rwego diplomasi na politike iri kuyirwana kurusha nuko umuntu uri kuri field ari kumva amajwi y'imbunda. Reka turebere hamwe icyo Amerika ibyutse itangaza. Leta zunze ubumwe za Amerika ziraburira abenegihugu bayo bari mu Burundi, kandi nanone zagennye ibice bimwe na bimwe batemerewe gutemberamo. Hari ingamba zafashwe, turarebera hamwe n'iki cyabaye. Ese ubundi iyo leta zunze ubumwe za Amerika zisohoye umuburo nk'uyu biba bisobanuye iki? Kuko hari ibihugu bimwe na bimwe bagiye batangamo umuburo kandi bigakora, ugasanga baburiye abaturage babo bari muri Syria, kandi koko ibyo bavuze ugasanga koko birabaye. Bafite ubutasi buhambaye. Ibi kuba Amerika iri kubivuga iburira abaturage bayo bari mu Burundi, byaba bishatse kuvuga iki? Reka turebere hamwe ibyo ambasade ya Amerika mu Burundi ibyutse isohora nk'itangazo riburira abenegihugu bayo baba muri iki gihugu. Hanyuma rero leta zunze ubumwe za Amerika iraburira abanyamerika bari mu Rwanda no mu Burundi kwirinda gukorera ingendo mu karere gahana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu hakomeje kubera intambara. Mu itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta zunze ubumwe za Amerika yabuhije abaturage bayo bari mu Burundi kujya ahahoze isoko rikuru rya Chase Prince Rwirwa Gasore i Bujumbura mu rwego rwo kwirinda ibyaha by'urugomo bishobora kuhaba. Ahandi abanyamerika bari mu Burundi babujijwe kujya ni mu Cibitoki, Bubanza na Parike ya Kibira. Amerika iravuga ko imvururu zishingiye kuri politike zigishoboka muri iki gihugu, ikemeza ko hakiri bariyeri za polisi n'iza gisirikare zishobora kudindiza ingendo. Abapolisi bashobora gusaka mu ngo bashakisha intwaro, kandi imipaka ishobora gufunga igihe icyo ari cyo cyose nta nteguza. Iryo tangazo riraburira ko ibyaha by'urugomo nko gukubita, kwiba, gutera mu ngo, guturitsa za grenade n'ubujura bukoresheje intwaro bishoboka muri icyo gihugu. Amerika ivuga ko ababikora bashobora kwibasira abanyamahanga cyangwa abaturage bakekwa kuba bibitseho amafaranga. Amerika irasaba abaturage bayo kwirinda gukora ingendo hagati ya saa 12 za mu gitondo na saa 12 za nimugoroba, kandi ikabagira inama ko birinda kwerekeza muri utwo duce tubujijwe kubera ko itabasha kubacungira umutekano. Ku mugoroba w'ejo, ambasade ya Amerika mu Rwanda nayo yasohoye itangazo rigaragara ku rubuga rwayo rwa interinete ribuza abanyamerika batuye muri icyo gihugu gukorera ingendo mu turere duhana imbibi n'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batabiherewe uruhushya rudasanzwe. Parike y'Ibirunga, Gishwati, ishyamba kimeza rya Mukura
irya Nyungwe ndetse n'ikiyaga cya Kivu biri muri utwo turere. Uretse kandi ubwo ibyo mvuze n'ibyo nabo bababujije gusura, ntago umunyamerika cyangwa ufite ubwenegihugu bwa Amerika yemerewe kujya muri parike y'ibirunga, Gishwati, ishyamba rya kimeza rya Mukura, irya Nyungwe no ku kiyaga cya Kivu, kuko nabyo biri mu bihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Kandi bagomba kuguma baryamiye amajanja, bakirinda kujya ahateranira abantu benshi. Iryo tangazo risaba ko basuzuma ingamba bwite z'umutekano wabo kandi bagashyira hafi impapuro z'inzira. Niki bishatse gusobanura iyo Amerika ifashe umwanya igasohora itangazo nk'iryo ngiryo? Turabizi neza twese ko Amerika ifite ubutasi bukomeye kugira ngo isohore itangazo nk'iryo. Hari ikiba yabonye gishobora kuba, kandi ingero nyinshi zirahari zaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye ziburira abaturage bazo, kandi bikaba muri mbere y'uko umujyi wa Goma ufatwa hari habanje gusohoka itangazo riburira abenegihugu ba Amerika bababwira ngo nibahunge bigishoboka bajye mu tundi duce dutekanye. Ibyo byarabaye, murabyibuka. Ntabwo ari Amerika gusa, n'ibindi bihugu byaburiye abantu babo bari muri Goma. Nyuma Goma haberamo imirwano birangira inafashwe. Iyo nanone uko niko byagenze muri Bukavu, muri Syria nanone muribuka uko byagenze. Amerika iburira abantu bayo. Ibyo byanabaye muri Libya mbere y'uko batangiza intambara kuri Muammar Gaddafi, babanjije nanone kuburira abaturage bayo. Ibi bishatse kuvuga iki ku karere k'ibiyaga bigari? Ese intambara y'akarere kose perezida w'u Burundi General Neva yavugaga irashoboka koko? Reka dutegereze mu nkuru zacu z'ubutaha icyo izindi nzego ziri bubitangazeho. Mwakoze kubana nanjye, bibutsa yuko mwakora subscribe niba ntacyo bibatwaye, tukajya tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Imana ibarinde, icyumweru cyiza.